Digital News Conference Kapiman Pon Piniphai Kuni Niphai Kresiar ni Diphu rong Sophia long ke Dokan Resort along Karbiang long Digital News Forum mahin Panjapatir Pipon si Digital News Conference ajai mek padupon lo Pinpur Dami Penangan Karbiang long atto kan nuki duara datum lapen penangan adang pialong ki penangan arada tum ke thang kachini dam de karjudun long lia tum si aphai ki ong ason lo Bonsitami nona hud apor mate nona kai ki Karbiang long arustami penang thekeria bang nang dosi perangkia sai ki claim ke damatum nang do tang lo Lason si perangkia tum nang klang det pen ki atok anu ki duara datum sitami penangan mi hinua birta perangkia tum pachithak pona teng pen arjudun long chini dun long lo Lason sila penang ana rada perangki ki claim bang pi bang tum mina arpu pen sai ki claim pon si rada parman sai claim pi pon lo Bonta isi ki jong dam chumi mia lama bangke Karbiang long arlo perangki claim bang do opu voi pit sita perangkia bitung ka chingrum bang awi mate claim jam dam jama son si thek dam long lo Labang soalam perangki ki claim bari matuma thadam si perangkia bitung ka chingrum jia dema hawar tina long sitami press club si seng pon ring kilo lapuson thak thak si chuke dam tang chitti je kloni phai pho arni di furong Sophia long Karbi Digital News Forum pu amen earphone si perangki claim barim claim pamiatum chingrum pon si seng pon lo Bangso seng pondet pen claim pami dam pami jia phanpura Karbiang long Digital News Forum along arpu thedung atum mati claim bari matum ja pon si perangki asai kupuson claim dam nangji mapu chithan chimum ajai mek pen pon si pinini khai kresiar ni kan resort along jai mek bang paman pon lo lason si bangso ajai mi along ha pang jang aluhi achop ha pon Dr. Lily A. Terangpi Assistant Professor GGC Lapen Utpal Dimasa Diphu atum sitami chitong dun pen RDP dun si perangki ki claim ke dam nang jiaron atang pachini dun lo Lason si bangso jai mek along Halloween a perangki claim bang phi bang phu nang chitong dun si jai mek along RDP dun lo Lason si perangki ki claim ki mia tuma phan claim bari matum mesen pen than mum pon si mesen pen la bangso jai me deng pon lo Diphu pen report Harsing Ronghang Time News Diphu and the sacrificial time energy that they used to put into like bringing the news to the people, to the society, and how like news could be, the importance of news coverage. Everything has been shared by the media house fraternity. So here I would just like to stress about, and even a brother our secretary he was highlighting about the importance of global connectivity, because the digital news, as we are living in so dak cons resort along really tum dak digital news conference 2023 ko ajai mek maman ponlo labang so event labangge nili tumani kanwang sigibi bonji pan kabor ido kamat hadu labang so conference nili tum kibinang ko thebangke non hejong nili tum President sa tamin ningje pon lo mai pu sa tamin ningje pon lo jasemet ke Karbiang long West Karbiang long perangke doan journalist doan atuma issue itum keres thegi apan athe joy ke jogwan pensi perangke tum pulote claim dam long nangji news publish long nangji lapen ke paklang long nangji berta mok do la hailo homu angke itum main labang su forum ke seng pona bangke ning si jong sili tum dolo pulote itum ke claim ke dam satame joy keji lalu main objective pun kini kerja dolang pulote ardi kaca tante non different kan jila media person atau fan ke her ke hap lapuson doko pulote la Karbiang long Digital News Forum mahin pan la so put hake ilitum ge her hap noda po mati di ilitum bena bang ge retaliate noda po asi aprangsi step ke deng jigi lalo ilitum law and order hani chiki po ase mera bang ge jong si badu pherang ke pan sidami jong si ke her ke hap dokok pulote badu elements peno ke her ke hap dokok pulote first and foremost bang ke ilitum law and order pan si ilitum chiki po long Digital News Forum ahin penitum cari ponsi ladak Diphu lapen manja atwar akung long kedo dip cons resort along nilitum media conference padupon lo sila bangsu a media conference nilitum akimanga bangke perangke ke claim atu koson si ning si kedo pen ke claim jima lapen ke only the
Diphu pujagali lo Karbi Anglong West Karbi Anglong media mate pherangke ke claim atum an ke ning si pen ke claim athe ke dam tanga por hustami pherangke tum han ke ther ke hap ahok biuta ke pachetak pen ke paklang ke de ji phan tangka pen ke bai lapuson stami dulo asi lapuson kalidet pen koson si pherangke tum amithang akam ahok pet pen ke chiklem pon thekjima lapen ke ning si pen koson si chiklem pon chima labangso phan si pini niletung labangso media conference niletung labangso adimlo padopono lahen lo